Ceng, kenaon ulah. Kenaon ulang-ulang gitu, kok mah bingung teh. Nyata yang teh bingung teh tadi sedih pokoknya malah sedih kemaning gitu terus. Atuh kudu bungang bingung ya. Hayang pagawean bos udah Keur butuh. Soalna teh. Heeh. Daek teh. Gawe di mana heula Di bengkel, di bengkel. Bengkel saha? Di bengkel saya. Yes. Bagian ngisi angin. Boleh lah bos. Siap. Tah, cengli. Nah, daek teh pan motor kempes, enak di teh. Siap bos. Wah, masalahnya si angin-angin wae mah piraku sugan gitu. Tapi kompresornya mana bos? Tah. Iya. Tah ini mah kieu. Tong langsung nanyakeun kompresor ngaran aja dites. Sok. Kucing liana tiup langsung tiup, usian tiup. Kuta boga ca jauh ari bos. Tiup. Aduh, aing teh butuh.